alit-alit kelas 1. Sapunapi gatre, bagaimana kabarnya? Becik-becik nggih? Nah, irage lakar melajah basa Bali. Nggih? Rahajeng semeng alit-alit. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Nggih, SD Tunas Daud khususnya nggih. Gambar napi nih ke? Nah, gambar alit-alit nih ke? Alit-alit ingat sing irage subuh melajah adan pahan awak. Kita sudah belajar nama anggota tubuh. Ingat? Nggih, apang ingat? Jalan megendeng alit-alit. Ayo kita bernyanyi. Nggih. Siap? Bese dua telu. Ene bo, ene gidat, ene alis, ene mata, ene cungu, ene pipi, ene kuping, ene bibih. Enu ingat nggih? Yening gitu. Jani Miss Kadek lakar ngajahin adan pahan awak ya. Anelenan yang lainnya ya. Kalau tadi dari sini, dari atas, dari rambut sampai ke bibih, nanti kita akan belajar dari leher nanti sampai ke kaki. Apa sih bahasa Bali ini, Miss? Nah, mulai dengan kata ene. Nah, tadi kita sudah bernyanyi irage semua megendeng. Ene bo, ene itu ini, ingat nggih? Nah, jani irage lakar melajah nih. Apa nih? Nah, niki ya atau ene baong. Ya, baong itu leher. Nggih? Ene baong. Gitu ya. Ene baong. Nah, selanjutnya niki. Pale. Nih. Tulisannya pala, jadi bukan bumbu dapur ya. Tulisannya pala, bacanya pale. Coba alit-alit bilang pale. Nggih. Pale niki adalah bahu. Oke. Nah, tegarang jumunin ene baong, ene pale. Sube nawang pale jani melajah anelenan. Apa nih? Nah, ene siku. Nih siku. Alit-alit nggih. Patuh ngajak bahasa Indonesia nih masih siku. Jumunin. Ene baong, ene pala, ene siku. Selanjutnya apa ya? Nah, lima. Lima nih. Niki lima. Tulisannya lima. Lima bacanya lima. Artinya tangan ya. Coba jumunin. Ene baong, ene pala,
ene siku, ene lima. Nggih, subenawang lima. Jadi apa nih Miss? Nah, ene jeriji. Apa alit-alit? Jeriji. Kalau penari Bali suka gerak-gerakin jerijinya, ya. Nggih, jeriji. Jumunin? Ene bang, ene pala, ene siku, ene jeriji. Subenawang jeriji. Jani, coba apa nih Buen Miss? Gambar apa tuh? Basang. Basang perut. Ya. Alit-alit coba gisi basange. Pegang perutnya. Sampun. Coba jumunin nggih. Ene bang, ene pala, ene siku, ene lima, ene jeriji, ene basang. Sube basang. Coba Jani apa Bu Ene? Pal. Bacanya, tulisannya pa, bacanya pal. Nggih? Pal itu paha. Nyen demen ngajeng panebe siap. Pahaja ayam ya. Nggih. Ene pal. Coba alit-alit gisi palne. Pegang paha kalian, gisi palne. Nggih. Ene pal. Kurang lagi satu. Kuang buen abesik. Apa sih Miss? Nah, batis ternyata. Batis. Ayo, batis nih. Kakinya digerak-gerakan. Nggih. Batis. Nggih, alit-alit. Jani subenawang alit-alit nggih. Selain bagian tubuh atas, ya, alit-alit subenawang bagian tubuh bawah. Nggih? Coba Jani iraga megending yuk. Jalan megending alit-alit. Besik, dua, telu. Ene bang, ene pala, ene siku, ene lima, ene jeriji, ene basang, ene pal, ene batis, ene bang, ene pala, ene siku, ene lima, ene jeriji, ene basang, ene pal, ene batis. Alit-alit kelas 1 Jani Subedua. Coba kalau gitu gabung dari yang
kemarin kita pelajari ya, iraga semua melajah bo kanti bibih, jani baong, kanti batis. Nah, coba megending ya. Jumunin, besek dua telu, ane bo, ane gidat, ane alis, ane mata, ane cungung, ane pipi, ane kuping, ane bibih. Dari bawang, ane bawang, ane pala, ane siku, ane lima, ane driji, ane basang, ane pal, ane batis. Alit-alit kelas 1 jane sube bisa, sube nawang, adan, pahan, awak. Sudah tahu nama anggota tubuh. Nggih, yening kenten Miss Kadek mangkit mepamit nggih alit-alit. Matur suksema Sang Hyang Yesus warenugraha alit-alit. Nggih.